milost, milosrđe i mir od Boga, Oca našega i Krista Isusa, Gospodina našega, bili sa svima vama. Selam alejkum. Šalom. Zahvaljujem Bogu, od kojega nam dolazi svaki dobar dan i svaki savršen poklon, kako to ističe apostol Jakov, što nam je omogućio ovo okupljanje i zajedništvo s njime i međusobno. Mnogi ste stigli u ovaj moj rodni grad iz drugih gradova naše mnogim Božjim darovima bogate domovine Bosne i Hercegovine, neki od vas iz susjedne Hrvatske i drugih zemalja naše regije, ima vas i iz drugih zemalja evropskog kontinenta, a jedna veća grupa vas, i to u svojstvu suorganizatora našeg okupljanja, stigla je čak i iz Sjedinjenih Američkih Država. Svima vama, vrlo cijenjenim prijateljima istinskog mira, iz daleka i iz bliza, izražavam duboku zahvalnost i najsrdačniju dobrodošlicu. Ovaj međunarodni samit, čiji je sadržaj ispunjen nadom i voljom za boljom budućnošću, mir i pomirenje, korak naprijed, započinjemo u ovom Božjem hramu, glavnoj crkvi Banjalučke biskupije, kao vjerujući ljudi u svevišnjega Boga, kao pripadnici triju drevnih monoteističkih religija, na čijim nadvremenskim sadržajima je najvećim dijelom utemeljena i naša civilizacija. Bog, na kojega se svi mi vjerujući pozivamo, Bog je mira, a ne ratova. Bog čovjekoljubac, a ne čovjekomrzac. Bog životvorac, a ne smrtonosac. Bog koji svu svoju djecu, sve članove ljudskog roda, osposobljava i potiče da budu svjesni tko ih je stvorio i komu će ponovno doći u času prelaska iz vremena u vječnost. Ovo naše večerašnje meditativno molitveno zborovanje u Katoličkoj katedrali zamišljeno je kao prvo u bogomoljama našeg grada, jer bismo se trebali okupiti i sutra u ovdašnjoj glavnoj džamiji Ferhadiji, a preko sutra u sabornom hramu Srpske pravoslavne crkve. Na samom početku 1992. godine, prije izbijanja rata u našoj zemlji, učinili smo nešto slično mi, domaći poglavari naše dvije crkve, rimokatoličke i srpsko-pravoslavne, te islamske zajednice, zajedno sa svojim suradnicima, potičući vjernike naših zajednica da se u duhu svoga vjerozakona svim silama trude oko očuvanja svoga dobrosusjedskoga zajedništva i ne dozvole podstrekačima nepovjerenja, isključivosti, mržnje, zloće i sukoba da uspiju u svojim duboko nehumanim nakanama. Znadem mnoge plemenite svoje sugrađane, a za mnoge članove svoje katoličke zajednice i ovom prigodom svjedočim da su iskreno željeli sačuvati mir i slogu među stanovnicima svoga rodnog mjesta, da su doista nastojali oko mira sa svima, čak što više da su izabrali radije podnositi nepravde i zlo, pa čak da budu i ubijeni, nego to učiniti svojim susjednima, odnosno drugim ljudima, pripadnicima drugog naroda ili vjerske zajednice. Zahvaljujući takvom njihovom ponašanju, nije došlo do oružanih sukoba među nama,
u ovom dijelu naše zemlje i spašeni su mnogi životi. Ima i danas takvih mirotvoraca i čovjekoljubaca među nama. Nije ih slomila ni uništila sva lavina sotonskog zla i nepravde kroz više od 2 decenija. Oslanjajući se u svojoj vjeri na Boga, živoga i djelotvornoga, oni su u stanju širiti oko sebe dragocjeno svjetlo nade i toplinu nesebičnog čovjekoljublja. Oni su od Boga blagoslovljeni i zato donose mir, blagoslov i spokoj svojoj životnoj sredini u ovom gradu i u ovoj zemlji. Oni su spremni na praštanje i zauzeto konkretno djelovanje u korist mira i pomirenja među ljudima i narodima svoga životnog okruženja. Oni se osjećaju sretni ako ih drugi razumiju, prihvate i podrže u njihovim plemenitim naporima u izgradnji sigurnije i mirnije budućnosti za sve ljude i narode ove zemlje. Ovaj samit je Bogom dana šansa, ne samo svima nama, sudionicima, nego i svima onima koji će, zahvaljujući nazočnim predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, čuti humane i konstruktivne poruke, da se svi svojim umom i srcem udružimo u ostvarivanju istinskog koraka naprijed, u učinkovitom liječenju i predugo postojeće opasne bolesti u našem društvu, podsticane nepovjerenjem, nesuglasicama, isključivošću, nejedinstvenošću i neučinkovitošću mnogih najodgovornijih i najutjecajnijih pojedinaca ili grupa, stranački ili ideološki u našem društvu, u ovoj zemlji, odnosno cijeloj ovoj regiji. Službeni nauk Katoličke crkve poziva sve članove crkve da imaju pred očima cjelokupnu ljudsku obitelj sa sveukupnom stvarnošću u kojoj živi, s njezinim radostima i nadama, ali i žalostima i tjeskobama, pothvatima, porazima i pobjedama. To znači da se kao katolici ne bismo smjeli ponašati poput Pilata koji je oprao ruke, to jest sama sebe ispričao od odlučnog sprječavanja, ubijanja Božje istine, o Božjoj ljubavi prema čovjeku i o vrijednosti čovjeka u Božjim očima. Katolici su dužni zalagati se za opće dobro u okviru svojih mogućnosti i životnih zaduženja. To je nama, katolicima u ovoj zemlji, jasno stavio u zadatak veliki mirotvorac čovječanstva, Papa Ivan Pavao II, koji je prije 10 godina boravio u našem gradu. Tada je rekao: pozivam vas da se ne povlačite nazad, da ne popuštate pred napašću malodušnosti, nego da povećate pothvate kako bi Bosna i Hercegovina ponovno postala zemlja pomirbe, susreta i mira. Objektivno utvrđena istina o nedavnoj ratnoj tragediji u našoj zemlji uporno traži od nas da budemo njeni branitelji i promicatelji, a to uključuje odlučno zauzimanje za vladavinu zakona pravde, a ne zakona jačega, kako je, nažalost, sve ove poratne godine kod nas bio slučaj. Mi ćemo večeras redom najprije poslušati riječi iz svetih knjiga naših vjerskih zajednica, a onda i kratka obraćanja nazočnima ovdje prisutnih vjerskih poglavara. Njegove ekscelencije nadbiskupa Luigija Pecuta, apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini, njegove uzoritosti Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa i metropolite Vrbosanskog, njegove ekscelencije Huseina Efendije Kavazovića, res uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poštovanog Efendije Thema Čamdžića, banjalučkog muftije, te gospodina Igora Kožemljakina, predstavnika Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Među nama nazočni uvaženi predstavnici Srpske pravoslavne crkve obavijestili su me da su samo u ulozi posmatrača, a ne i u ulozi aktivnih sudionika ovog molitvenog skupa. Zahvaljujem za njihovu nazočnost, ali izražavam žalost, vjerujem ne samo u svoje ime,
što se nije ispunilo obećanje koje mi je kao svoju osobnu snažnu podršku ovom zborovanju dao poglava Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost gospodin Irinej, patrijarh srpski. Svakome od vas, visoko cijenjeni prijatelji Boga i ljudi, aktivni sudionici ovoga skupa, najiskrenije zahvaljujem za vaše sudjelovanje u ovom Bogu milom činu i u vašem osobnom zalaganju u izgradnji mira i pomirenja, a time i civilizacije ljubavi i u ovom dijelu evropskog kontinenta. Neka Bog, izvor mira, bude sa svima vama. Amen. Čitanje poslanice svetoga Jakova apostola. Braćo, je li tko mudar i razborit među vama? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj blagosti. Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine. Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska. Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. Riječ Gospodnja. Carissimi amici, carissimi
fratelli, Dragi prijatelji, draga braćo, permettetemi di chiamare tutti voi così, amici e fratelli. dopustite mi da vas nazovem tako, prijatelji i braćo. È un onore per me esprimere le mie più sentite congratulazioni a nome della Santa Sede per l'organizzazione di questa conferenza internazionale sulla pace e sulla riconciliazione e desidero salutarvi e ringraziarvi per la vostra presenza e per l'accoglienza anche che mi è stata riservata. Čast mi je što u ime Svete Stolice mogu izraziti svoju iskrenu čestitku za organizaciju ovoga međunarodnog samita za mir i pomirenje, te vas želim pozdraviti i zahvaliti vam na vašoj dobrodošlici i vašoj nazočnosti. La Bosnia ed Erzegovina è un paese ricco anzitutto di persone che vivono al suo interno. Bosna i Hercegovina je zemlja bogata prije svega ljudima koji žive u njoj. La prima ricchezza di ogni nazione sono i suoi cittadini. Prvo bogatstvo jesu njezini građani svake zemlje. Da ciascuna di queste persone e dall'insieme di tutte le persone dipende il futuro della nazione e la sua capacità di impegnarsi per la pace. Od svih pojedinačno i od svih zajedno ovisi njena budućnost i njena sposobnost oko zalaganja za mir. Un tale impegno non sarà possibile che in una società unita. Takvo zalaganje nije moguće doli u ujedinjenom društvu. Tuttavia, l'unità non è uniformità. Pa ipak, jedinstvo ne znači jednolikost. La coesione della società è assicurata dal rispetto costante della dignità di ogni persona e dalla partecipazione responsabile di ciascuna persona secondo le proprie capacità, impegnando ciò che di meglio vi è in esse. Povezanost u društvu osigurava se stalnim poštivanjem dostojanstva svake osobe i odgovornim sudjelovanjem svakoga prema svojim sposobnostima, zalažući ono najbolje u sebi. Le guerre, gli attentati all'integralità e alla vita delle persone, la disoccupazione, la povertà, la corruzione, le diverse dipendenze, lo sfruttamento, i traffici di ogni tipo e il terrorismo implicano, insieme alla sofferenza inaccettabile di quanti ne sono vittime, implica un indebolimento del potenziale umano. Ratovi, napadi na cjelovitost ljudske osobe i na život ljudi, nezaposlenost, siromaštvo, korupcija, različite ovisnosti, iskorištavanja, krijumčarenja svake vrste i terorizam podrazumijevaju zajedno s neprihvatljivim trpljenjem onih koji su žrtve svega toga slabljenje ljudskih potencijala. Dobbiamo prendere coscienza di questi attentati all'edificazione e all'armonia del vivere insieme. Moramo biti svjesni ovih napada na izgradnju i na sklad zajedničkog života. Solo una solidarietà effettiva costituisce l'antitodo a tutti questi problemi. Samo djelatna solidarnost tvori protulijek svemu ovome. Solidarietà per respingere ciò che ostacola il rispetto di ogni essere umano,
solidarietà per sostenere le politiche e le iniziative volte ad unire i popoli in modo onesto e giusto. Solidarnost koja odbacuje sve ono što priječi poštovanje svakog ljudskog bića, solidarnost koja podupire politike i inicijative usmjereni k jedinstvu naroda na pošten i pravedan način. Con la guerra è l'umanità che perde. S ratovima čovječanstvo gubi. Solo nella pace e con la pace si può garantire il rispetto della dignità della persona umana e dei suoi inesorabili diritti. Samo u miru i s mirom se može jamčiti poštovanje dostojanstva ljudske osobe i njenih neotuđivih prava. Allora ecco che pace, riconciliazione e dignità diventano le linee guida per costruire un futuro dove non ci sia spazio per la guerra, per la violenza e per l'odio. Dakle, mir, pomirenje, dostojanstvo postaju smjernice za izgradnju budućnosti u kojoj nema mjesta ratovima, nasilju, mržnji. Una società plurale esiste soltanto per effetto del rispetto reciproco, del desiderio di conoscere l'altro e di dialogare continuamente con l'altro. Pluralno društvo postoji samo poradi uzajamnog poštovanja, želje za upoznavanjem drugoga i stalnog dijaloga. Questo dialogo tra gli uomini è possibile solamente nella consapevolezza che esistono valori comuni a tutte le grandi culture, perché sono radicate nella natura stessa della persona umana. Ovaj dijalog među ljudima moguć je jedino ako smo svjesni da postoje vrednote zajedničke svim velikim kulturama zato što su ukorijenjene u narav ljudske osobe. Oggi le differenze culturali, sociali e religiose devono approdare a vivere un nuovo tipo di fraternità, dove appunto ciò che unisce è il senso comune della grandezza di ogni persona e il dono che essa è per se stessa, per gli altri e per l'umanità. Kulturne, društvene, religiozne razlike moraju danas dovesti do zaživljavanja nove vrste bratstva gdje ono što ujedinjuje je zajednički smisao veličine ljudske osobe te da je ljudska osoba dar za sebe, za druge i za čovječanstvo. Qui si trova la via della pace. Ovdje je put mira. Qui è l'impegno che ci è richiesto. Ovdje je zalaganje koje se od nas traži. Per aprire alle generazioni di domani un futuro di pace. Il primo compito è dunque quello di educare alla pace per costruire una cultura di pace. Da bismo novim naraštajima otvorili budućnost mira, prvi zadatak je dakle odgajati za mir kako bismo izgradili kulturu mira. Non dimentichiamo che nel corso della storia varie persone hanno preso impegno per rendere possibili questi grandi progressi in tutti i campi della scienza e della tecnica, consentendo di vincere tremende malattie, di migliorare e di prolungare la vita e anche di risolvere conflitti lavorando instancabilmente per la costruzione della pace. Nemojmo zaboraviti da su se tijekom povijesti različite osobe zalagale kako bi omogućili velik napredak u svim poljima znanosti i tehnike, pa su tako uspjeli pobijediti neke strašne bolesti, poboljšati i produljiti život, riješiti sukobe, radeći neumorno za izgradnju mira.
Nel corso della storia i papi hanno, anche con il loro altissimo magistero e la loro infaticabile opera, hanno orientato la Chiesa nella promozione di una kultura di pace. I pape su tijekom povijesti sa svojim najvišim učiteljstvom i neumornim radom usmjeravali crkvu u promicanju kulture mira. Quasi ad emblema di questa multiforme opera si pone la felice e lungimirante intuizione di Paolo VI, che l'8 dicembre 1967 istituì la giornata mondiale della pace. Gotovo kao simbolički znak ove raznolike djelatnosti javlja se sretna i dalekovidna intuicija pape Pavla VI, koji 8. prosinca 1967. godine ustanovljuje Svjetski dan mira. E di anno in anno questa iniziativa è andata consolidandosi come feconda esperienza di riflessione e di comune progettualità. Iz godine u godinu taj se dan obilježavao i sve više učvršćivao kao plodonosno iskustvo razmišljanja i zajedničkog planiranja. Ricordando tutti quelli che hanno lavorato nel passato e riuniti a tutti quelli che continuano a lavorare per la dignità della persona umana e per la pace e per la riconciliazione. Nella luce di queste miei brevi riflessioni, invito anche tutti voi a testimoniare con coraggio intorno a voi, a tempo opportuno e inopportuno, che Dio vuole la pace, che Dio ci affida la pace. Podsjećajući na sve one koji su radili u prošlosti i ujedinjeni sa svima koji nastavljaju raditi za dostojanstvo ljudske osobe, za mir i pomirenje, u svjetlu ovoga moga kratkog razmišljanja pozivam i sve vas da svjedočite s hrabrošću oko vas u zgodno i nezgodno vrijeme da Bog želi mir i da nam Bog povjerava mir. Grazie. Hvala lijepa. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju. Predragi, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Riječ Gospodnja. Preuzimajući riječ, želim sve pozdraviti i vjerske predstavnike, vas, političke i državne i sve druge strukture, posebno medijski djelatnici koji će ovo prenijeti u javnost. Hvala organizatoru, biskupu Banjalučkom i svim njegovim suradnicima, sa svim ljudima dobre volje koji su ovo organizirali. Malo prije smo čuli stav Katoličke crkve koji je apostolski nuncij u kratkom razmišljanju iznio. A ja ću kao sin i ovog grada i ove zemlje moliti. Jednostavno pred vama moliti, jer vjerujem da je molitva ona koja je prvi korak, kako je i
i nazvano ovo taj mali korak naprijed. Pa molitva je prvi korak toga naprijed. Bože, stojimo pred Tvojom riječi koja iznova izaziva za sva vremena, a posebno su izazov za naša vremena. Toliko smo željni mira u duši, u našim obiteljima, u svom narodu i među narodima i na cijeloj zemlji. Znamo ga da trebamo izmoliti, ali trebamo ga i tvoriti. Večeras te, Bože, molim za taj mir. Uli nam svoga duha, da shvatimo i prihvatimo ono iz čega se mir tvori. Ti si nas, Isuse, učio da će nas istina osloboditi. Mi bježimo od istine, iskrivljujemo istinu, prodajemo laž za istinu. Još gore, da povjerujemo u vlastitu laž koju proturujemo za istinu. Znamo da nema slobode bez istine, nema mira bez istine. Izgleda da moramo izmoliti hrabrost, da svaki čovjek i svaki narod upozna i prihvati istinu na kojoj počiva izgradnja mira i izgradnja povjerenja. Tamo gdje nema istine, tamo vladaju optužbe, svadljivost, gorčina i zavist. Ti si svoga učenika Petra poučavao kako treba ustrajno praštati, a tvoj učenik Sveti Jakov nas uči kako je mržnja otrov u ljudskom srcu. Tko je zatrovan, on truje i druge. Jer iz svadljivosti i mržnje stvara se nered, te brojna druga zla djela koja zamračuju obzorja smisla života i suživota. Moramo početi iznutra se čistiti od svake zloće, mržnje, zavisti i tolikih otrova koje čovjeka iznutra nagrizaju i čine ga nesretnim, a onda iz vlastite nesreće i druge unesrećuje. Praštanjem čovjek oslobađa srce od otrova, pročišćava pogled na čovjeka. Time ne skida s drugoga njegovu odgovornost, jer on nastaje pred Tobom, Bože. Ti si poznavatelj i sudac ljudskih srdaca. Znamo da si istinit i milosrdan. Ostavio si nam po Isusu Kristu zlatno pravilo međuljudskih odnosa. Što želiš da tebi ljudi čine, to čini ti njima. Kada bi se to tvoje zlatno pravilo ugradilo u naše odnose, davno bi shvatili da jedni druge trebamo upoznati, prihvatiti, poštivati u svoje vlastitosti i različitosti. Uli nam svoga duha, koji će nas uvesti u svu istinu, koji će nam pročistiti pogled, da s tojim svjetlom upoznamo svoje srce i očistimo ga od svake gorčine. Daj nam hrabrosti i poniznosti da učimo od Tvoga probodenog srca, iz kojeg je protekla božanska ljubav koja prašta, koja čovjeka grli i želi ga obasjeti i zagrijati svojom božanskom ljubavlju. Daj svakom ljudskom biću koje te prizna svojim Bogom, da iste vjere prihvati i čovjeka u svojoj različitosti i neka postane svaki čovjek graditelj mira, moleći, praštajući i prihvaćajući sebe i druge u Tvome božanskom svijetu.
U ime Boga, milostivog, samilosnog, eminencije, ekscelencije, braćo i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam mir i Božju milost na sve vas. Izražavam svoje zadovoljstvo što smo danas ovdje u Banja Luci. Takvoj prilici i pozivu osobno sam se iskreno obradovao i odazvao. U ovaj grad sam i ovoga puta došao draga srca, polažući nadu i u ovaj naš susret. Vjerujem da ćemo našim današnjim susretom i zajedničkom deklaracijom koju obznanjujemo i upućujemo bosansko-hercegovačkoj javnosti, našim vjernicima, crkvama i vjerskim zajednicama, političkim dužnosnicima i predstavnicama vlasti, građankama i građanima, produbiti našu vlastitu vjeru, naše međusobno povjerenje, nadu za Bosnu i Hercegovinu i za njene građane. Posebno mi je drago da to ovoga puta činimo iz ovoga grada, da smo se susreli ovdje u Banja Luci. Vjerujem, naime, da smo u našem zajedništvu koje izražavamo i u našoj zajedničkoj deklaraciji dobro došli u ovaj grad i u ovome gradu, kao što vjerujem da našom zajedničkom deklaracijom i u ovom našem zajedništvu možemo osnažiti nadu za ovaj grad i nadanje građana Banja Luke u cijelom svijetu. Dame i gospodo, braćo i sestre, unatoč iskušenjima, nedaćama i slabostima, svi zajedno moramo imati sluha, volje i snage za riječ. Ne toliko za onu već izrečenu, koliko za onu koju iščekujemo, kojoj se nadamo dok jedni drugima idemo u susret. Svi moramo vjerovati u riječ. Riječ nam nešto mora značiti. Do nje moramo držati. A do riječi se može doći, riječ se može dogoditi tek u našem razgovoru, u svakom ljudskom razgovoru i susretu, a posebno u susretu i razgovorima nas koji predstavljamo crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojima se produbljuje naša vlastita vjera. Vjera i povjerenje, dopustite mi da to naglasim, idu zajedno, ruku pod ruku. U tom mom uvjerenju nalazi se i moje uporište za nadu koju polažem u naše susrete i razgovore. U našem današnjem susretu mi smo dospjeli do zajedničke riječi sadržane u poruci naše deklaracije. U deklaraciji se zauzimamo za poštivanje moralnih vrijednosti, za dijalog, za solidarnost i pravdu, za mlade naraštaje, za izbjegle i prognane, za žrtvu nasilja i nepravdi. U našoj zajedničkoj deklaraciji poziv upućujemo državnim organima i nositeljima vlasti, predstavnicima međunarodne zajednice. Dame i gospodo, braćo i sestre, ja vjerujem da smo i mi, predstavnici crkva i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, i sami spremni i dalje činiti sve što možemo, kako bismo vlastitim primjerom ohrabrili i potaknuli druge i kako bismo dali svoj doprinos ispunjenju naše zajedničke riječi sadržane u našoj današnjoj deklaraciji. Tako se nadam da ćemo zajednički, s povjerenjem, pravično i solidarno, s dovoljno mudrosti, duhovne odvažnosti i moralne dosljednosti uspjeti za naše bogomolje pronaći dovoljno mjesta diljem Bosne i Hercegovine. Pravda je u osnovi vjere, a strpljivost i praštanje su vrline koje se podvode pod razumno ponašanje, kako se život u društvu ne bi prekinuo. Mi, vjernici, vjerujemo da je istina lijek i za najteže grijehe, zato je danas prizivamo i za njom tragamo. Nije u našoj moći promijeniti prošlost, ali vjerujem da možemo popravljati sadašnjost i truditi se da budućnost bude bolja od prošlosti. Vjerujem da ćemo se truditi da se kao vjernici i braća, sljedbenici poslanika Ibrahima, Abrahama, nasilju suprotstavimo,
da nepravdu ispravimo i da granice grijeha ne prelazimo. Pozivam prije svih drugih ljude vjere, nas koji druge učimo vjerovanju, da otklonimo nepravdu i zaustavimo nasilje koje je počinjeno ili se još uvijek čini u ime nas ili naših vjerskih zajednica prema običnim ljudima. U takvom uvjerenju danas sam ovdje s vama i u takvoj nadi srdačno vas pozdravljam. Na kraju, pozivam vas da mi se pridružite u molitvi. Bože moj, pozivam te onako kako je dostojno tebe. Moja nada usmjerena je tebi, jer si ti najbolji u koga se mogu pouzdati. Moje molitve i molbe upućene su tebi, jer si ti samo dostojan. Potreba moja prema tebi takva je da ništa osim dobrote tvoje ne može izliječiti oskudicu njezinu. Zato daruj nam naklonost tvoju na mjestu ovome i oslobodi nas od pružanja ruku prema bilo kome drugom osim tebi. Učini da služimo tebi, ti si mir i od tebe je mir. Neka naša duša nađe smiraj u tvojoj blizini. Pojačaj nam vjeru u ljudsku dobrotu i daj nam nadu i mir u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Ti doista sve možeš. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. O ljudi, o dragi prijatelji, o braćo, stvorili smo vas od istog oca i majke i učinili vas narodima i zajednicama da se međusobno upoznajete i najplemenitiji među vama je onaj koji se Boga boji. Izuzetno sam počašćen da u pratnji našeg uvaženog poštovanog Reisu Uleme danas ovdje u našoj lijepoj Banja Luci prisustvujem ovom veoma značajnom međunarodnom samitu Mir i pomirenje. U ime kolega imama, svih aktivista muftijstva Banjalučkog, najiskrenije vas sve selamim i pozdravljam ovom druženju, ovom samitu. Želim uspješan rad i ako Bog da završetak. Veoma sam zahvalan na pozivu da prisustvujem ovom skupu gdje su ljudi iz vjerskih zajednica, visoke politike, privrede, medija, sve naši prijatelji. Ovaj samit, mir i pomirenje je apsolutno korak naprijed, ali koračati dalje ne možemo bez istine, pravde i pomirenja. Bez istine, pravde, pomirenja i praštanja. Sa svojim različitostima jedni drugima se moramo približavati, jedni druge moramo upoznavati, tuđe adete i običaje moramo tolerisati, jedni s drugima svakodnevno dijalog voditi. Tolerancije i dijaloga nikada nije dosta i od dijaloga se nikada ne smijemo umoriti. I ovaj samit mira i pomirenja je jedan veliki, novi i snažni poticaj procesima pomirenja i napretka u našoj državi Bosni i Hercegovini. Ratne drame i traume su još uvijek tu i tamo prisutne. Još uvijek je narušen duševni mir. Prisutna je svakodnevna bol, ali ipak ima nade za mir u Bosni i Hercegovini. Sile mraka su pobijeđene. Mi smo i ranije znali pobijediti svako zlo koje je pokušavalo zatirati naš mir, našu toleranciju,
naše kulture i tradicije. Mi iz vjerskih zajednica moramo dati svoj maksimalni doprinos. Moramo svi znati da su naše različitosti naša prednost, da je multietična Bosna i Hercegovina naša sudbina, naša budućnost, a to se postiže pomirenjem i životom u miru. Svi mi ovdje želimo svoj kutak, svoj dom, slobodu na vjeru, svoju prošlost, sadašnjost, ali i budućnost. Moramo uspostaviti mir i pomirenje, mir na istini, pravdi i životu zajedno, a ne daj Bože jedni pored drugih. Svi smo mi dio Europe i nama je stalo da Europa živi u prosperitetu gdje ćemo svi osjećati njenu demokratiju, ljudska prava i vjerske slobode. Moramo biti otvoreni za sve ljude koji traže duhovnu potporu, koji traže mir i sigurnost. To se ne postiže vojnom silom, već na temelju moralnog društva u kojem su svi ljudi zaštićeni i zbrinuti i u kojem se nesuglasice rješavaju putem dijaloga, a ne putem nasilja, gdje vlada jednakopravnost za sve. Praktičnim primjerima pomozimo jedni drugima u primjeni ovih plemenitih ciljeva, u uspostavi mira, poštovanja i pomirenja. Nadamo se da će Europu uvijek kresiti ove vrijednosti, zašto duboko vjerujemo u njenu iskrenu dobronamjernost. Stoga i od ovog samita i od ovog druženja očekujemo da će nam Europa puno pomoći u implementaciji ovih plemenitih ciljeva, ali uz naše oslanjanje na svemogućeg Boga Đelešanu. Zato na kraju molim Boga dragog da pomogne ovaj plemeniti gest održavanja ovog samita za mir i pomirenje. Ja Rabi, ukabuli ove naše namjere i ja Rabi, pomozi nam na putu mira i da budemo svi u miru. Assalamu alaikum, hvala vam lijepo.
uvažene ekscelencije, eminencije, poštovani vjerski velikodostojnici, dame i gospodo, dragi prijatelji. Iskrena mi je čast i zadovoljstvo da mogu prisustvovati ovom skupu, te vas sve lijepo pozdravljam u ime Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i u svoje lično ime. Od kada postoji svijet, od kada postoje ljudi, postojali su i nesporazumi među ljudima. Najčešće na ličnom planu, a najtragičnije ako su se i kada su se dešavali na kolektivnom planu, među različitim grupama, jer su i posljedice takvih nesporazuma, najčešće oružanih sukoba među tim grupama ili narodama, ostavljali najteže, gotovo neizlječive rane. Svaki zločin, pojedinačan ili masovan, a nažalost bilo ih je toliko da ih je jako teško sve nabrojiti, zaslužuje osudu. Svaki zločinac, a nažalost bilo ih je mnogo, ima svoje ime i prezime. Zadatak vjerskih službenika svih crkava i vjerskih zajednica je da govore o krivici, ali da istu individualiziraju na počinioce, a ne da je retorikom kolektivne odgovornosti i krivice pretvore u izvor novog zla, izvor potrebe za revanšizmom i osvetom. Odgovornost vjerskih službenika u tom pravcu u ovom vremenu vrlo je teška, jer su i oni samo ljudi. Mnogi od njih su izgubili svoje najmilije, mnogi su ostali bez domova, bez svojih bogomolja, protjerani, nerijetko i sami bili izloženi različitim oblicima torture. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su vjerski službenici ljudi svoje crkve, ljudi svoje vjerske zajednice i da imaju obavezu da šire ljubav među ljudima, da praštaju, da liječe duše onih koji pate ili su patili, da ih nadahnjuju vjerom u Boga i dobrotu. Prošla su vremena kada je religija bila privatna stvar pojedinca. Religija je postala javna i crkve i vjerske zajednice su vratile svoje pravo javnog djelovanja. Javnost našim crkvama i zajednicama daje mnoga prava, širinu i veći prostor religijskog djelovanja. Ali ne zaboravimo da uz prava dobijamo i velike obaveze. Rane postkonfliktnog društva su duboke, a vjerski službenici nisu ljekari za tijelo. Nemaju lijekove za fizičke rane, ali imaju, tačnije rečeno, morali bi znati riječ Božju koju trebaju prenijeti ljudima i tim riječima liječiti dušu, a patnje učiniti snošljivijim. Riječju moraju ohrabriti ljude da postepeno počnu vjerovati jedni drugima, da u čovjeku gledaju čovjeka, a ne narod, da u čovjeku gledaju čovjeka, a ne narod ili grupu kojoj taj čovjek pripada. Zadatak nije lagan. Ne može se očekivati da ljudi nakon svega što se desilo jednostavno prestaju patiti ili osuđivati krivca za vlastitu tragediju. Potrebno je vrijeme, ni bolest tijela se ne liječi preko noći uz sve lijekove koje medicina poznaje, a bolest duše izazvana dugogodišnjom patnjom, velikim žrtvama i zlom koje je većina doživjela, traži dugotrajno i sistematsko liječenje za koje će možda trebati i generacije. Sve to ne smije da obeshrabri, a zadatak svih crkava i vjerskih zajednica je da uče i podučavaju na način kojim jevrejska vjerska zajednica koju ja sam pripadam nakon holokausta uči. Sve treba pamtiti, o svemu treba učiti, zlo koje nam se desilo nikada se ne smije zaboraviti, ali ne da bi se svetilo i da bi se mrzilo, nego naprotiv sa željom da se nikada, nigdje, niti bilo kome ne ponovi. Upravo zbog toga treba da gradimo mostove među kulturama, tražimo puteve interkulturalnog razumijevanja i bezrezervno ulazimo u partnerski dijalog sa drugim kulturnim krugovima, kako o etničkim, konfesionalnim, ali i političkim razlikama, ali i zajedničkim vrijednostima. Mi smo dakle u našoj Bosni i Hercegovini upućeni na ovakav način rada. Često, slobodno mogu reći najčešće, samo neznanje o religiji drugih, ali i o vlastitoj religiji jeste uzrok i povod nesporazuma, predrasuda i međusobnog neprihvatanja. Upravo rad protiv neznanja, širenjem znanja o drugom i drugačijem, o njegovom svjetonazoru i vjerozakonu, djelotvorno je sredstvo protiv pokušaja okretanja vlastite religije protiv drugih, demonizacije drugog i traženja krivice za sve probleme u drugom i drugačijem, samo zbog činjenice da o njemu ili ne znamo ništa ili imamo iskrivljena mišljenja i pogrešna saznanja.
Vjernike treba upućivati u poželjnost dijaloga sa drugim i drugačijim i prihvatanje njih kao društveno relevantnih i ravnopravnih. Pozivati ih da budu spremni na priznavanje i upoznavanje vlastitih slabosti i grešaka, ali i jačati njihovu svijest o sopstvenom religijskom poslanju. Važno je također pozvati vjernike na izbjegavanje vjerskog fanatizma i isključivosti i na afirmaciju zajedničkih vrijednosti i opšteg dobra za koje treba da se zauzimaju zajedno sa vjernicima drugih crkava i vjerskih zajednica, ali i onim građanima čiji je svjetonazor drugačiji. Ovim putem crkve i vjerske zajednice treba da doprinosu u formiranju svojih vjernika kao kompletnih ličnosti koje istinski, a ne samo formalno svjedoče svoju vjeru. Uvijek u bogomoljama, ali što je još važnije i van sakralnih objekata i ne samo tokom vjerskih obreda. Obaveza crkava i vjerskih zajednica je da svojim svakodnevnim aktivnostima i djelovanjem zaštite sve ljude, bili oni vjerujući ili ne, a naročito da se stave u zaštitu pripadnika manjinskih naroda ili manjinske konfesionalne zajednice. Potrebno je zaštititi vjerske službenike, vjernike, ali i objekte manjinskih vjerskih zajednica i manjinskih nacionalnih grupa. Snaga većine se mjeri stepenom sloboda koje su omogućene manjinama, a to crkve i vjerske zajednice, odnosno njihovi službenici, nikada ne smiju zaboraviti. Na kraju bih vas molio da sa mnom se pomolite u mislima. Neka bude volja pred Tobom, Gospode Bože naš i Bože Otaca naših, da ukloniš ratove i proljevanja krvi iz svijeta, da se uspostavi veliki i čudesni mir u svijetu i da narod na narod više ne diže mača, niti da se više uče ratu. I da spoznaju svi stanovnici svijeta istinu pred sobom, da nismo došli na ovaj svijet zbog svađe i rata, sačuvaj Bože, ni zbog mržnje i zavisti i proljevanja krvi, sačuvaj Bože, već smo ovdje da spoznamo i znamo Tebe, vječno blagoslovljeni, i da se ispuni napisano. Davat ću vam kiše u pravo vrijeme, te će zemlja rađati rodom, a stabla po polju donositi plodove. Zemlji ću dati mir. Tako ćete počivati, a da vas niko ne plaši. Štetne ću životinje iz zemlje ukloniti i mač neće prolaziti vašom zemljom. Hvala. Završit ćemo ovo naše večerašnje meditativno molitveno zborovanje također s molitvom Svevišnjemu Bogu, stvoritelju svih nas, koji nas je stvorio iz ljubavi i koji nas želi imati kao svoje suradnike ovdje na zemlji u očuvanju i afirmaciji njegovih stvorenja. Bože, Ti si zajednički izvor svih ljudi i sve narode okupljaš u jednu obitelj. Ulij svoju ljubav u srca svima nama i mnogim drugima oko nas, da se odlučno zauzimamo za pravedan mir i pomirenje, te duhovni i materijalni napredak svojih bližnjih, da se dobrima koja izdašno daješ promiče dostojanstvo svake osobe, dokida svaka podijeljenost i učvršćuje jednakost i pravda u našoj zemlji i u svim zemljama svijeta. Pogledaj, Bože, milostivo na sve one koji pod svojoj službi nama upravljaju i pomozi im da se brinu za opće dobro, kako bi se u našoj zemlji, u susjednim zemljama i svuda po svijetu ustalili blagostanje naroda, pravedan mir i sloboda vjere. Po Kristu Gospodinu našem. A sam Gospodin, Bog mira, dao nam mir zauvijek i na svaki način, da vršimo volju njegovu,
činio u nama što je njemu milo, po istom Kristu Isusu, komu slava u vijeke vjekova. Amen. Mi, poglavari crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, okupljeni na samitu Mir i pomirenje, korak naprijed u Banjoj Luci od 9. do 11.6.2013. donosimo sljedeću deklaraciju vjerskih poglavara. Potaknuti idejama i duhom samita svjetskih religija na G8 i G20, sadržani u završnoj izjavi Vrijeme za nadahnuto vodstvo i akcije, želimo ovim svojim okupljanjem doprinijeti intenzivnijem dijalogu
i suradnji među tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, uključujući i nacionalne manjine i sve koji žive u našoj zemlji. Uvjereni smo da u pozadini aktualnog društvenog stanja u Bosni i Hercegovini na političkoj, ekonomskoj, duhovnoj i svakoj drugoj razini stoji teška moralna kriza. Pogažene su neke temeljne vrijednosti, naročito pravednost i solidarnost na kojima se temelji društveni život. Kao vjernici u jednoga Boga znamo da nitko nema pravo zloupotrebljavati vjeru i u ime Boga ili svoje vjerske zajednice poticati na netrpeljivost ili pozivati na nasilje prema drugom čovjeku, nanositi mu zlo ili postavljati u pitanje njegova neupitna prava koja mu kao Božjem stvorenju pripadaju. Takav čin je po svojoj naravi duboko protubožanski čin, gdje se obespravljuje i gazi čovjeka, tu se teško vrijeđa Boga. Žrtve nasilja i nepravdi koje su se dogodile posljednjih desetljeća imaju pravo da nadležna državna tijela i nositelji vlasti, kao i predstavnici međunarodne zajednice, poduzmu sve potrebne mjere kako bi se nanesene nepravde ispravile i kako bi svi obespravljeni ponovno došli u posjed svojih oduzetih ili pogaženih prava. U tom smislu potrebno je poduzeti mjere koje će omogućiti održivi povratak svih izbjeglica i prognanika koji se žele vratiti u svoj rodni kraj, izgraditi njihove porušene domove, pokrenuti gospodarstvo, obnoviti infrastrukturu, te osigurati sva druga osnovna ljudska prava koja garantiraju život dostojan čovjeka. Svi stanovnici naše zemlje, a posebno mladi naraštaji s pravom očekuju da im se osigura sigurna i sretna sadašnjost i budućnost u vlastitoj domovini. Zahvalni smo brojnim pojedincima, organizacijama i državnim vlastima tolikih zemalja širom svijeta za veliku materijalnu pomoć tijekom i nakon rata. Svjesni da se sada moramo sve više oslanjati na vlastite snage, potičemo svu domaću javnost, posebito one koji su materijalno moćniji, da se otvore potrebama svojih ugroženih sugrađana. Izjavljujemo da ćemo u duhu kontinuiteta i dosljednosti važan rad započet u godišnjim okupljanjima vjerskih poglavara tijekom dosadašnjih G8 i G20 samita promicati i u svojem životnom okruženju, jer smo uvjereni da je takav rad veliki korak prema održivoj globalnoj budućnosti cijeloga čovječanstva. Da ćemo nastaviti zalagati se za duhovnu pomoć i konkretnu solidarnost prema obespravljenima, siromašnima, starima i napuštenima, nezaposlenima, onima koji su gurnuti na rub društva i onima kojima nema tko pomoći. Želimo tako doprinositi pomirenju i trajnom miru u našoj zemlji i u ovom dijelu Europe. Okupljeni željom pravednog i trajnog mira s brojnim predstavnicima raznih sfera društvenog života, zemlje i inozemstva na ovom samitu, koji želi biti konkretan korak naprijed
u izgradnji mira i pomirenja, dajemo potporu ulasku Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije. Apeliramo na domaće političko vodstvo da svoje deklarirane obaveze u svezi sa Evropskom unijom prevede u konkretna djela. Ohrabrujemo naše političke dužnosnike na što hitniju provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava, slučaj Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Upućujemo svoje molitve Svevišnjem Bogu za sve stanovnike naše zemlje, a osobito za mudrost, slogu i odlučnost naših političkih predstavnika, te za učinkovitu pomoć našoj zemlji od svih naših dobročinitelja iz inozemstva. Banja Luka, 9.6.2013. U ime Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Vinko kardinal Puljić, nadbiskup i metropolita Vrhbosanski, Franjo Komarica, biskup Banjalučki i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, res ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ethem Efendija Čamđić, Banjalučki muftija, u ime Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodin Igor Kožemjakin. Neka Bog blagoslovi našu iskrenu plemenitu nakanu. Deklaracija je napisana na domaćem jeziku, hrvatskom, bosanskom i engleskom. Molim sada one koji su ovu deklaraciju izglasali da priđu i potpisivanju. Kamera, kamera.